Aino hailam sogo tipra sa TV channel. Tipra hasteo Interlocutor eke Mishra phaimani yaglo no. Bubagra bono Maharaja Bir Bikram airport thangai nahaika. Aboni pore Mia sarini jarawa Interlocutor eke Mishra Ipft motha baibo malaika. Te Ipft motha rogbo eke Mishra no. Memorandum yafarka tipra sa hamkraini bagai. Samung tamo nangai tong. Aboni bagai Ipft rogbo memorandum yafarka. Aboni pore Hasteni Montri Okra Dr. Manik Saha baibo malaika Interlocutor eke Mishra. Tei Hasteni lukrongno Interlocutor eke Mishra bai tamo kok salaika srai ke khnai nadi chini mangpliwo. Tei koktoman bising amba saimangka Tini 28 tarik November 2023 salmariwo Hasteni mayagrang khasuksa Bubagra baibo asugui kok salaidai eke Mishra. Tei Aban pora TSM ni adong rok baibo malaika eke Mishra tei tiprasa hamkrani bagai memorandum bo yafarka TSM bro.